Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 2 z'ukwa mbere. Abategetsi mu mujyi wa Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukora iperereza ryo kumenya niba ibintu byaturikiye mu modoka ya Tesla hanze ya hoteli ya Trump bifitanye isano n'imodoka yakoreshejwe mu gitero cyagabwe i New Orleans. Mu Burundi, urunani Burundi bwa bose rwibumbiyemo amashyaka 4 ya politike rwakuwe ku rutonde rwayemerewe kwiyamamaza mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu, ariko ngo ntibizagarukira. Mu runani rwacu rumva twabonye yuko iyo ngingo itadushimisha, hama turasaba yuko senta ibariza izo shingiro iyo dusubiza uburenganzira bwacu, intonde zikemerwa, hama tukitaba amatora. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abategetsi muri mujyi wa Las Vegas bari gukora iperereza ryo kumenya niba ibintu byaturikiye mu modoka ya Tesla hanze ya hoteli ya Trump bifitanye isano n'imodoka yakoreshejwe mu gitero cyagabwe i New Orleans. Umushoferi w'iyi modoka ikoresha amashanyarazi yarishwe, abandi 7 barakomereka igihe yaturikaga igahinduka ibishashi. Urwego rukora iperereza rwa FBI rwavuze ko ruri kureba niba ari igikorwa cy'iterabwoba. Inkuru ya Peter Bowles muragizwaho na Prime Ndikumagenge. Igipolisi kivuga ko umwotsi wafumvye uva muri iyo kamyoneti yo mu bwoko bwa Cybertruck gato inyuma yo guhagarara ku hoteli Trump International yari irimo amajerekani y'ibitoro na bimwe baturitsa nk'ibimuri ku minsi mikuru. Umushoferi yapfuye, abandi bantu 7 barakomereka buke buke igihe byaturika. Vyabaye haheze amasaha make habaye igitero c'imodoka i New Orleans canke Nouvelle Orleans, bituma haba ukwibaza niba hari aho bihuriye. Nyene Tesla Elon Musk yaciye yandika kuri X atomora ko icateye uwo muriro ataho gihuriye n'iyo modoka ubwayo. Elon Musk ni somambike waherutse gutorwa kuba umukuru w'igihugu, akaba asanzwe ari umwe muri banyene iyo hoteli. Igipolisi kivuga yuko hakiri ibibazo mu gihe uko guturika kwabaye ku modoka ya Tesla kandi imbere y'ihoteli ya Trump. President Biden yavuze yuko abajejwe iperereza ubu bariko barakora amatohoza kuri uko guturika, ariko ko gushika ubu atakihari cerekana ko hoba hari isano n'igitero ci New Orleans. Polisi muri Korea y'Epfo yo iri kuvana abashyigikiye perezida wegujwe ku butegetsi imbere y'inyubako atuyemo. Polisi irashaka kwinjiramo kugira ngo imute muri yombi, ariko iravuga ko bidashoboka kugeza nibura ku wa gatanu. Abategetsi baragereranya ko hashobora kuba hari abantu barenga 10,000 bari hanze y'iyi nyubako. Inyandiko z'amategeko zita muri yombi Yoon Suk Yeol kubera igerageza ryo gushyiraho amategeko adasanzwe yo mu bihe by'intambara ryaratanzwe, kandi agomba kuba yatawe muri yombi bitarenze kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Yoon ashinjwa icyaha cy'ubugumutsi ndetse no gukoresha nabi ububasha bw'ibiro bye, ariko avuga ko azahatana kugeza ku ndunduru. Tujye mu Burundi aho uyu mwaka uzaba uw'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine nk'abakenguza amateka, akazatangira ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Ariko amashyaka amwe namwe mu yazwi cyane nka Sahwanya, Frodebu na Seneri ntiyemerewe kwizitoza nk'uko bigaragara ku rutonde rw'akanama kashinzwe amatora Seni iherutse gusohora. Frodebu yari yatanze urutonde rw'abazitoza mu runani irimo rwitwa Burundi bwa bose. Akanama gashinzwe amatora Seni
seneri ugasobanura ko urwo runani rutemerewe kuko rutakurikije amategeko mu gutanga amazina arimo ay'abantu batari abayoboke barwo. ishyaka seneri naryo ngo ntiryubahirije imibare y'amoko n'igitsina bisabwa n'amategeko. mu nama nshingamateka ihasanzwe seneri niyo iza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi bw'abashingamateka nyuma ya CNDD-FDD iri ku butegetsi. Twashatse kumenya uko abo bangiwe bagiye kubyitwaramo maze dushaka umwe muri bo muri urwo runani. Tujya mu runani Burundi bwa bose, mvugana n'umuyobozi warwo, umuvugizi warwo Kefa Nibizi, abanza kunsobanurira icyabateye kurwa kuri urwo rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza. Mu nsiguro baduhaye bisunze ingingo zibiri, imwe ingingo y'indwi mu itegeko rigenga imigambwe hamwe n'ingingo y'ijana na 12 y'itegeko rigenga amatora, batwagirije ko twashize ko abashingamateka basanzwe bari mu mugambwe senere bakongera mbere bakaba banatonda mu nama y'amakoraniro mu Kigobe. Bacatubwira yuko rero ku bw'izomvo twashize ku ntonde abantu basanzwe batari mu runani rwacu, kubera umugambi utari mu runani baraheza bafata ingingo yo kudukura mu bitoza mu bibanza by'abashinga amateka. None se koko ibyo ngibyo babashinja mwarabikoze? Abo bantu mwabashyizeho? Twebwe ingene twari twasomye amategeko, kuko natwe mbere yo kubikora twarasomye amategeko, cyane cyane turasoma ibwirizwa shingiro, turasoma itegeko rigenga amatora, turasoma n'itegeko rigenga imigambwe. Hanyuma turabona yuko ari ibintu bisanzwe yuko umushingamateka yarasanzwe ari mu mugambwe kanaka ashobora kuvamwo hanyuma akaja kwitoza ahandi, ariko tuza gusanga seni iyo ijeje kwemeza intonde zatanzwe amategeko yasomye yabonye ukundi, byumvikana yuko hari habayeho ukudahuza nyine tubona amategeko hagati y'urunani rwacu n'umugwi seni uje gutunga amatora w'igihugu. Iyo niyo mpamvu rero yabateye kujya mu rukiko rushinzwe itegeko nshinga? Mu runani rwacu urumva twabonye yuko iyo ngingo itadushimisha, hama turasaba yuko senta ibahiriza ubwirizwa shingiro iyo dusubiza uburenganzira bwacu, intonde zikemerwa, hama tukitaba amatora. Ariko ngira ngo namwe ubwanyu murivugira muti abo bantu twabashyizemo, gusa icyo mudahurizaho na seni n'uburyo iryo tegeko ryanditse gusa? Nibyo, uko n'ukuri abo bantu twarabashizemo, kuko urumva imbere ko seni ifata ingingo yamanje gusoma intonde twari twakoze. None aho mudahuriza ni hehe? Uko ryanditse n'uko mwebwe murisoma bitandukaniye hehe? Nyakubahwa mpeshamakuru muhave mumbabarira, kuko urumva twituye ubutungane uno munsi. Ubutungane bufise ikiringo c'iminsi 8 kugira ngo bwihweze insiguro twebwe twatanze. Namwe muravyumva yuko tugifise ibintu biri imbere ya sentare tutobishaka ku maradiyo ngo tuvuge ingene twe twasiguye n'ivyo seni yasiguye, kumbe twaba dusanga tugiye kuvugira ku maradiyo ibintu bikiri imbere ya sentare. Hagati aho ngaho rero urwo runani rwanyu watwibutsa rurimo amashyaka yahe nangahe? Urwo runani rwacu usanzwe rurimwo imigambwe 4, no kuvuga umugambwe Sahwanya Frodebu, umugambwe Kodebu yagijyandadaye, umugambwe FEDES Sangira hamwe n'umugambwe CNDD. Ubwo muragumana cyangwa muratandukana buri shyaka rigirwarize? Ibintu byatumye tuja hamwe n'ibintu bikomeye cyane, ntidushobora gutandukanywa nuko habayeho kutabona kumwe amategeko n'umugwi seni. Izo turiko turakora byose turiko tubikorera hamwe, kuko mbere novuga yuko n'ivyo navyo vyagiye kuba vyashishikaye biduha inguvu zo kuba hamwe gusumba. Itangazamakuru rya leta muri Syria riri kuvuga ko inzego nshya z'umutekano zashyizweho ziri kugaba ibitero ku barwanyi basigaye bashyigikiye uwahoze ari perezida Bashar al-Assad mu mujyi wa Homs. Biravugwa ko hari gushakishwa icyasobanuwe nk'abakoze ibyaha by'intambara banze gushyira intwaro zabo hasi. Ibihe by'umukwabo nabyo byashyizweho mu bice bimwe by'umujyi. Kuva umutwe wa HTS wafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize, abategetsi bawo bategetse abahoze ari ingabo za guverinoma bose gushyira intwaro hasi.
BBC gahuza miryango tugeze ku isaa moya zibura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC London ni saa 10:39 isingira 40. Reka dufata akaruko gato cyane turagaruka mu kanya. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Intumwa za guverinoma ya Ethiopia ziri muri Somalia mu kindi kimenyetso cyerekana kunagura umubano hagati y'abaturanyi bombi nyuma y'ibiganiro by'ubuhuza byabereye muri Turukiya. Mu mwaka ushize wose ubushyamirane bwari buri hejuru nyuma y'uko Ethiopia itangarije imigambi yo kubaka ibirindiro byo mu mazi muri Repubulika ivuga ko yigenga ya Somaliland. Icyemezo cyabonwe na Mogadishu nk'igisuzugura ubusugire bwayo. Ibi biganiro bishya rero bije mu gihe urwego rushya rw'ingabo zibungabunga amahoro z'umuryango w'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe ruri gushyirwaho. Ntibisobanutse ariko niba Ethiopia izemererwa kugumisha abasirikare bayo barirwa mu bihumbi byinshi muri Somalia aho bagabwe kurwanya umutwe wa Kisilamu wa Al-Shabaab. Igisirikare cya Israel kiravuga ko kibasiye umugaba w'umutwe wa Hamas ushinzwe urwego rw'umutekano mu gitero cyo mu kirere cyagabwe mu ijoro mu nkambi y'abakuye mu byabo mu majyepfo ya Gaza, aho abaganga bavuga ko abantu 11 bapfuye barimo n'abasivili. Amakuru aravuga ko kuvejo icyo gihe abantu 6 bishwe mu kindi gitero cya Israel hafi aho ngaho ndetse no mu bindi bitero byagabwe ahandi Gaza. Inkuru ya Yolande Nel mu ijwi rya Yvette Kabatese. Amashusho yashizwe ku nkoranyambaga agaragaza amahema ari hashya nyuma y'igitero cyagabwe n'injoro ahitwa Mawasi Ikani Yunisi. Igisirikare cya Israeli cyemeza ko kishe umuyobozi w'inzego z'umutekano wa Hamas imbere mu gihugu Hossam Hashwan kimushinja kwihisha mu mpunzi z'abaturage mu gace k'inkengero z'inyanja aho Israeli yari yatangaje ko arahi ibikorwa by'ubutabazi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Hamas avuga ko umuyobozi wa polisi igaza n'umwungirije bari mu bapfuye, agashinja Israeli gukwirakwiza kaga ku kuba yishe abapolisi. Israeli yigeze n'ubundi kurasa kuri polisi ivugaho uruhare mu buyobozi bwa Hamas. Mu masaha make ashize Israeli yagabye ibindi bitero by'indege bikomeye mu majyaruguru no hagati ya Gaza ndetse n'ibindi byarashwe inshuro ya kabiri i Al-Mawasi, aho Israeli ivuga ko yarigambiriye kurasa icyo yise iterabwoba rya Hamas ndetse abahatuye batangaza ko hari abasivile bahaguye. Igisirikare cya Israeli cyo kivuga ko cyari cyatahuye igisasu cyarashwe kiva mu majyaruguru ya Gaza. Abategetsi muri Zimbabwe bari gushimagiza ukwirwanaho k'umwana wamaze iminsi 5 ari wenyine muri parike y'igihugu izwiho kubamo intare n'inzovu. Uyu mwana Dinotenda Pudu w'imyaka 8 gusa yaje gutahurwa n'abarinda parike nyuma yo kuburirwa irengero avuye iwabo hitwa Kariba. Yari yacitse intege kandi afite umwuma kandi ndetse yari yagenze kilometero 23. Abategetsi baravuga ko yakoresheje ubwenge bwe bw'ishyamba n'ubuhanga bwo kubaho mu bihe bigoye kugira ngo arokoke. Tinotenda yari imbuto zo mu ishyamba anacukura umwobo muto hafi y'inkengero z'umugezi wakamye kugira ngo agere ku mazi yo kunywa. Guverinoma itegekwa n'igisirikare muri Mali yashinje Algeria kwivanga mu bibazo byayo, ivuga ko iki gihugu bituranye kiri gushyigikira inyeshyamba. Mali mbere yari yareze Algeria gushyigikira imitwe y'abarwanyi b'Abatuareg, ibintu Algeria yahakanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo aherutse kumvikana mu itangazamakuru ryo mu gihugu avuga ko yanenze intambara Mali irwana n'inyeshyamba, akanasa nk'uvuga ko igisubizo cya politiki aricyo cyonyine gikenewe. Algeria yagize uruhare mu biganiro by'ubuhuza nyuma y'uko inyeshyamba za Tuareg zifatiye uturere tw'amajyaruguru ya Mali mu 2012. Ibi byanaharuye inzira yatumye imitwe y'ubuhezanguni ya Kisilamu ikomera. BBC gahuza miryango saa moya zirabura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico urunana. Mu gihe Agnes n'umuryango we bakataje mu myiteguro y'ubukwe, Reye na Sori nabo barahonda agatoki ku kandi. Lopez wakomeje guhata Agnes ibibazo n'urunana. Uherutse gutambuka kwa Rangwida? Ubwo nawe ngiye hakurya iriya kuhakora ikitana. Ibirori byashyushye rero. Ntaciye ndumirwa rwose. Ko hari hameze ejo siko hameze ubu muri iki gitondo.
hameze hate sera? urugo rwabo rurakoze neza. Pasikari na mukobwa jana barabisikana n'abandi bapagasi bakora isuku, reka ntiwarora. Ese mama uracyashidikanya se urumva umukobwa watari uzasabwa sori? umbandirwe ndarivure mama we. ubwo si byo bishatse kuvuga iki sori? cyangwa ntabwo bagutumiye? Bantumire ntibantumire ntaho nzajya. uko ni ugutinya gutwerera gusa sori. ko nzi ko tutabura ibitoki bikomeye mu rutoki rwacu, ufite ikihe kibazo? Ntunzaneho ibyo atana. Nta bitoki byanjye niteguye gutwerera Rangwida rwose. Ni umuco wacu Nyarurembo ariko byumva, kandi umuco wacu ntugacike. haba kuri uyu musozi cyangwa ku hakurya, umuturage ugize ibirori muri Nyarurembo twese turamutwerera. ugize ibyago nawe tukamutabara. Ndakubwiye ngo yarakoze kutantumira, kuko ntantumiye sinamutwerera. konze kuriya mukecuru Rangwida ari n'umukobwa wa Nyesi bombe bagwa neza, kuki utishima ibirori byabo koko? ubu suragira ngo aka kanya nibagirwe ko uriya mukecuru ngo ni Rangwida yohereje umuja we mukobwa jana kuntukira hano iwanjye, koko tana mbyibagirwe? ko wumva tutwe na mukobwa jana se ni Rangwida wagututse? rero ntabwo nkunda abantu bishyira hejuru. umukecuru yaratogose umusozi wose yarawutwitse, urumva ngo umukobwa wanjye agiye kurongorwa n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima, ngo umukazana bagikoraho n'umuhungu w'akabako ntabure wacyo. ibyo se bigutwaye? nakubwiye ngo nanga umuntu nyiyemeraho yewe rwose. ubwo bukwe bwawo ntabwo nzataha, ahubwo ikigeretseho nawe ntaho uzajya. iryo ni ishyari rwose sori. ryikuremo witegure gutwerera abavandimwe, kandi ubukwe bwabo tuzabutaha. wowe nande tana? nawe wowe nande? ndakubwira ko ntaho nzajya, nawe ntaho uzajya. ukumva mbuza nkakwemerera rero kubera ayo matiku yawe? none se mwana wanjye ufite ikihe kibazo koko? ukumbuye nyogosenge se cyangwa ukumbuye papa wawe? mbwiza ukuri. ikibazo mfite ni uko nshobora kuzakura nk'ufite mama. kumbura mfite rope? kubera iki? none se uwo mugabo ugiye gushaka nakubwira ko adashaka umwana utari uwe, urumva nzaba uwande koko mama? mana yanjye, urumva byashoboka koko rope? byarashobotse, ahubwo impamvu bambuzaga kuza inama mu biruhuko se ubwo si yo wabaga yakubujije mama? oya rwose rope, urumva yari kumbwira kubuza umwana wanjye kuza mu biruhuko se kandi atazi ko nanakugira? ubwo niwumva ko ikibazo cyanjye gifite ishingiro mama, ugiye kubana n'umuntu utazi kugira umwana, kandi mari warambyara. ubwo se uzambwira ko dupfana iki koko mama? ko ndi murumuna wawe, mubyara wawe, cyangwa umwana watoraguye? yezu we, urumva amagambo yose uvuze rope? uri umwana wanjye kandi rwose kwitwa mama wawe nta soni binteye, humura. niba bitaguteye isoni se kuki wampishe mama? kuki wamuhishe ko ufite umwana? tuza mwana wanjye, mbigusubiriremo rwose, kugira nta soni binteye, nta n'ikimwaro binteye, kuko ndagukunda cyane nawe urabizi. mama karame mwana wanjye. nzi ko umunsi umwe wowe na papa muzageraho mukibuka ko mwakundanye muri bibazo, hanyuma mukumvikana ku bana, nanjye nkabana n'ababyeyi banjye bombi. none ibyo rwose twe ntitwigeze tubitekerezaho rope, ntabwo twabitekereje. kuki mutabitekereje koko? papa asaziye kwa mushiki we, mu myaka yose twamaranye ntiyigeze atekereza gushaka. nyihanganira gato nitaba uyu muntu rope, nyihanganira. Allo sweetheart. Yes honey. Agi, mu kazi kose ufite uyu munsi nturare tutabonanye ndagushaka cyane. kunteye ubwoba sekiri. ese ko wagiye gushaka umunga Patri? si uguhunga ndihuta, mfite akazi kenshi na di. ariko Patri wumva nta soni, nta n'inkomanga ku mutima kubona umugore gutwitiye umwana atunzwe n'inkunga ihabwa abagore batwite bakiri kandi ufite ubushobozi koko? umva kandi ibyo ntashaka kumva. umva ye, ndekura ihembe rya velomoteri nigende na di. nubwo udashaka kubyumva, uyu mwana ntute n'uwawe, ni amaraso yawe, ntaho uzamuhungira. urashaka iki wa mugore we? Patri n'ikizi mu mbaraga nke mfite nafashe ku mafaranga y'inkunga mpabwa, ngira agashinga gato nkora gukora amandazi. Bravo, ni byiza cyane.
komereza aho rwose wimenye n'urubyaro rwawe ureke kuntesha umutwe. Nubwo ngerageza gukora rero nkabona iyo ndyo yuzuye umugore utwite akeneye nkagerageza kwita ku isuku nk'uko mbisabwa, ariko hari n'ibindi nkeneye Patri. Nadi wanditse nkigendera koko ntugumye kuntesha umwanya. Ariko banza unyumve Patri, nkeneye kwitegura kubyara nkagura umwana wacu imyenda ishyushye azambara kimwe. Ibyo byose ndabikubajije ariko sinsabye kungura imyenda y'uruhinja Patri, icyo nkukeneyeho ni igishoro nkangura ubucuruzi bwanjye, urumva? Uraseka se? Nari mbizi ko nta kindi ushaka kitari kunsaba amafaranga. Patri, rwose bwa ko umwana ngira ngo urwaneho ari uwawe, untera inkunga ndebe ko nacuruza icyayi n'igikoma, kuko abaza kugura amandazi barabimbaza. Uzakore ko nkungu habwa na leta. Nkubwira ko inkunga mpabwa ariyo kwita ku mirire myiza n'isuku. Wintesha umutwe Nadi, wintesha. Ngutesha umutwe gutese. Inkunga ngusaba ko ariyo kwita ku buzima bw'umwana wawe. Umva, mbisa nigende wintesha umutwe Nadi. Urumva? Urantangira ngo ntere imbabazi, unkangisha indu twite. Mbere yo kuyiteza wangishije inama. Ay wewe, sorry. Tafuye we. Bego umutwe sorry nawe. Ndumva wagira ngo nikoreye toni yose. Ariko Sireya. Kuva ryari rwose unywa inzoga ugasindukananirwa no kubyuka. Wandetse wa mubyeyi we ko agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoreyemo. Kirisi se yakubwiye iki cyakubabaje bigezaho? Sorry naramuhamagaye ntiyanyitaba, mfata icyemezo cyo kugiwe. Ariko kugera kuri uyu munota ndicuza icyatumye njyayo. Mana yanjye utambwira ko wamusanganye na Rumari. Mbega umusore usuzugura sorry nawe yankubye na 0. Nako yampinduye 0 iri inyuma y'akitso. Mana we nuko byakugendekeye. Bivuga ngo yakubwiye ko atakigukeneye mu buzima bwe. Mbabarira tubyihorere kuko sinshaka no kubitekerezaho. Jesus. Rumari nkwara mu gutwaye da. Kandi reya amakosa nayawe. Wamubwiye ko Nyensi afite umukobwa w'inkumi mu ngana. Dore ko noneho ubu ngubu ari nahanga hinyarurembo kumubona biroroshye. Sindabimubwira. Ibyo ni isasu rya nyuma ndaryibikiye. Ngaho nawe nyumvira. Ngaho hagarara bakurashishe burendero nawe ukibungana isasu. Wabyihorera ariko ko rizankorera umuti. Mfite gahunda yo gushaka uko nongera guhura na Chris ubundi nkarirekura. Ayewe komeza utinde n'akazi kawe. Umva ndacyari tunganya neza. Agnes yihaye guhangana n'uwatazi. Araho arashinyika ngo yegukanye Chris. Ariko ndaje muharabike ku buryo Chris azajya mureba akagira iseseme. Ubwo uzamumuteranya iki we? Nzamubwira ko ashaka kumugira umugabo wa kabiri, akaba afite umugabo n'umwana bazwi kandi bazwi n'abantu bose b'inyarurembo. Ko ndetse n'uwo mugabo babana nk'umugore n'umugabo kwiyo yamubuzi naho inyarurembo nta handi aba yagiye ari ukureba uwo mugabo. Arewe ukumva azahita byemera rero. Azabuzwa n'iki kubyemera se? Kandi bihamya bihari. Mbaye muretse gato ngo yitereje cye yibwire ko yankuyemo. Sorry, Chris ndamukunda sinatuma Rumari nkwa mu ntwara. Kushaka kugenda subwo uranshuje we. Ngiye kureba Feliciane hari ibyo twumvikanye gukora nabonye bitaratunganye. Wigenda nyirane. Nibiki se ngo nanjye mbigufashe? Wowe ntacyo wamfasha. Birareba abayobora club y'urubyiruko. Cyakora nawe byaza kugufasha da. Nagufasha rwose. Twumvikanye gushyira udukingiriza ahagaragara kugira ngo abari businde mukananirwa kwifata mutamanuka nta mutaka. Ntiwumva se ahubwo none se wanyemere koko nyirane? Nkwemerera iki ariko? Kuwangiye umugoroba shawe wa mugane wawe ko niyo mitaka ihari. Urabyemeye se? Nukuri rwose nakunezeza nyirane, nakunezeza nko kwibagiza abasore bose rwose nagufasha gutangira umwaka neza kandi umwaka wa 2025 wazawurangiza uririmba Patrick. Ndashaka kuzawurangiza ndirimba umwami Yesu, sinshaka kuzawurangiza ndirimba Patrick kuranyuma. Umwami Yesu ni mwiza nyirane, umwami Yesu ni mwiza rwose ntakunyerekere ko nkine kunezeranwa nawe umukobwa mwiza w'ikizungerezi kuri uyu mugoroba tukabyina rwose tukanywa n'akana. Ngo tukagira dute? Nyine nari nibagiye ko muri abarokore ariko rero wampa ukumva we rwose nta kibazo ukumva umunyengo utigeze wumva ndashaka kubera shoferi uyu mugoroba washaka gutaha rwose nkagutahana cyatukana jyana iwanjye
iwanjye tukajya urareba ugasanga utayobye koko Patrick ubwo ubwira ayo magambo yose uramuzi cyangwa wirakaranye rwose gusa urumva nakwibwe kuko nyirane niba rero watekereje ko ndi Nadine wishutse cyane ntabwo ndi indangare ku buryo wankorera nk'ibyo wamukoreye uranyumva neza Aki ko mbona wagira ngo urashaka kugenda aka gafilime katarangiye n'ukuntu kari keza oya shakiri winshuka ni ukuri uzi ko watumye ntamenya ko bunije mana yanjye ushaka bwire buke bwongere bwire icyangombwa ko turi kumwe mvaye kuramo iyo filime rwose winshuka uzi ko wanjijije ugatuma ntamenya naho amasaha ageze we yesu we okay reka nyikuremo ariko wowe ukomeze wigame gutyo nk'uko wari wegamye turi kuyireba ntabwo wemerewe kwinyeganyeza mvaye ahaha mbabarira ntiwumva se ko hatujeho ubwo ubundi buriya wandebesheje rwose filime nikurikiranire by'imiziki myiza iryoshye ndetse n'amasura meza ariko ubundi si ibintu byanjye ni ukuri ntabwo nkubeshye ibi ntabwo ari ibintu byanjye mbese nakubashye ndakwereka kuko numva nshaka ko tuzakomeza kuba tumeze njye nawe Agi dukundana ibihe byose ugira ngo usenge siniteguye kiri Agi karame nabonye icyo naburaga mu buzima bwanjye ni iki waburaga se kiri ni wowe mukobwa mwiza cyuzuzo cy'umutima wanjye umwiza nifuzaga mu buzima bwanjye amahoro y'umutima wanjye urumuri rw'urugo rwanjye umutako utamirije uruganiriro rwanjye urukundo rw'ubuzima bwanjye what ariko Cristiano no ntumva aya magambo nkugira ngo nsanzwe ndi umusizi reka da ni ugusakirwa n'urukundo ngasiga kuko rwansaze ngasanga ntasize nasara wow urantunguye kiri ubusanzwe ibisigo njye ndabisanga nkwe pe ariko nsanze wasiga ngasigara nsiganuza rwose reka ibyo gusiga no gusingizanya ndetse no gusiga tubibikira umwanya wabyo kuko nzi ko uhari uyu munsi reka twiganirire ku bukwe bwacu bwo gusaba no gukwa yego tuganire koko ababyeyi banjye abavandimwe ababyara n'inshuti bose bariteguye kuza ino ngo bakubone amaso ku maso yego rwose natwe turabiteguye kiri turabiteguye pe naho abari barandambiwe bavuga ngo ndisiri basaza biteguye kuza kukubaza uko wabigenje ngo winjire mu mutima wawe warigize urutare maze ngo njya kuvuga mvugishwe wisetsa nukuri sinkubeshyaga barumuna banjye babiri barubatse ubu imfura zabo zigiye kurangiza abanza wese kiri inkoni hirigiye rwose ntugire ikibazo aha rero mfite ubutumwa bwawe iyi bahasha nizagufasha mu myiteguro ikindi cyose wumva uzakenera kugira ngo ibirori byacu bigende neza ndahari ku bwawe mukobwa mwiza oh my god mbuze icyo mvuga kiri ni ukuri urakoze cyane ibintu nta nubwo nabitekerezaga rwose ibirori byacu bigomba kuzaba byiza pe urakoze kiri none se nkwibarize hari ikintu kiri special wumva nategurira abasaza bazaguherekeza ko ari bo bazi neza Ngwanyesi na Chris mu bihe byabo byiza natwe tubifurije guhirwa naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha bagenzi bacu mu ikinamico urunana bari kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu yo kuri uyu wa kane gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko abategetsi mu mujyi wa Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukora iperereza ryo kumenya niba ibintu byaturikiye mu modoka ya Tesla hanze ya hoteli ya Trump bifitanye isano n'imodoka yakoreshejwe mu gitero cyagabwe i New Orleans.
aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc-gahuza.com, aho ushobora gusanga n'andi utabashe kumva mu minota 30 twari dufite. Twafashijwe na Volodymyr Muzechka kugira ngo amajwi akugere umeze neza. Ngende Prudence Nyuba wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango, uraraharyana na hejo. Thank you.